Manibat king dating 500 pesos balang bulan, tinas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang social pension daring indigent senior citizen kaya 1,000 pesos. Magumpisa rin ang tanggapan ini king Pebrero. Kapamilatan niya ini ni Republic Act 11916 ami pasar inyang July 2022. Ang mag-amyenda king Republic Act 7432 o ang batas ang mag-maximize king contribution daring senior citizen king nation building. Pamamye benepisyo at aliwa pang pribilehiyo. Nag-increase po kasi tayo dahil sa high inflation po ngayon. So para po matustusan ng ating mga senior citizens yung mga pangangailangan nila, lalo na yung mga pangangailangang medical, nag-increase po tayo ng 100%. Sa sulong na naman ng DSWD, ipanibala ka ng local government units in payout, bang maging mas masaguli ini para ka ng benepisyaryo. This year, pinupush po natin na lahat ng ating local government units ay makapag-transfer of funds para po yung pondo po nasa kanila, mas malapit sa ating mga benepisyaryo and mas matagal po yung ilalagi ng pera doon. King ate kanining paralan, aiwasan mo naman kanuing inconvenience kareng benepisyaryo kumpara king dating direct cash payout. Nung nuka rin mas maraguling abala ng Ella Miras, king mismong aldo ning distribution. Kambering Office of Senior Citizens Affairs daring balang LGU, malyari lara namang puntalan king mismong balering benepisyaryo, bang idake ing karelang assistance. Kaya ba naman karamalyari maging benepisyaryo ng social pension program na ng DSWD, ding mga tuwang masakit, disabled, alang personal a source of income or regular support king kapamilya o kamag-anak. Makanyan mo naman ding matuang katanggap pension iba't king Social Security System o SSS, Philippine Veterans Affairs Office o PVAO at aliwa pang insurance companies. Nagkakonduct po tayo ngayon ng validation para po malaman natin kung sino talaga yung mga karapat-dapat na makatanggap ng social pension. And yung ating LGU po, yung ating OSCA, kung saan po yung office po talaga ng ating senior citizens, pwede po silang pumunta doon and magpa-interview para makondukan ng validation and ma-check po doon kung sila po ay qualified. Agpang kang DSWD, atin mo namang pamikatagon ay milalako-laking listahan na rin benepisyaryo ustong at-risk na atatanggapya palang pension ing metong ay individual. Samantala, basiking datos na ng DSWD Region 3, ating migit 120,000 indigent senior citizens ang maka-enroll kin social pension program kin Mabilog as Central Luzon. Ako, Ingke kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.